Anyang laki din! Ay, alas 7 matan. Ngam apay nga ta. Awampay ni Nana Aurea. Amangan no saan pa'y anak kasukat day jay. Anya lakit din aya. Naibagamot ka nakwada. Nga awan ti agpauray iti mabayag. Tapno saan tayo amala daw iti programa. Sa bagay, nasa papaylang. Anya anasapa. Naladawon na ng alas 7. Apay, binaliwan nyo ayat ti oras anak kaw. Kunak man no alas 9, maurnong tayo ditaw. Anya? Alas 7 tinapagsasaritaan tayo iti kalman? Ha? Apay, anya ti imbagayo kini Nana Aurea. Alas 9. Ay sus, awanin nanang, isumat lagayam ah. Ay na, da kayo gayam ti akin basol. Sa bagay, alas 10 pa'y mati programa. Nasa paunay. Anya nga alas 10, alas 9 nga rod nanang. Isu nga rod ako nak, nga alas 7 katrumbang nga agrubwat tayon. Ngam, alas 9 maggayaman ti imbagayo. Anya, alas 9 aya, kunak no alas 10. Ay na nanang, di yu manen nangag ahusto. Ala, aglogan kayon, agrubwat tayon. Ano sa ni Nana Aurea ti agcommute? Ngam agpasensya kay to kenkwana, tada kayo matgayam ti akin basol. Ay na, pasensya kayon ah, no saan kayon anauray na Aurea. Awan anyaman na balasang ko. Naladawak mo ngamin. Basol ni nanang daytoy. Sa balimot gayam ti imbaga na nga oras. Wan balasang ko. Alas 9 ti imbaga na. Ay una yan ni nanang. Jak amo man kenkwana. Kasla di na dengdenggen dagiti maibagbaga kenkwana. Ay, ang mupay kini Mari Agustina. Uray husto ti maibaga. Sa balimot ti ibaga na. Uwan nga rod nana. Kinadapay nadlaw ko kankwana balasang ko. Numaminsan. Sa balimot ti sungsungbat na iti maibagbaga kankwana. Uwan nana. Dayta ti may sapay nga ugali na. Iso asyak pa yan ti mababain gapu iti aramidan na. Ay, pasensyaan nyo kuman ni nanang. Sana bali, tabagbaga akmanan. Nanang, in kayo man agpa-check up? No kayat yo, kuyugan kayo. Ha? Apay ngagpacheck ka pa katawan mo't sakit ka. Anya? Kati sumag. Ipakonsulta tayo kumaday talapayag yun, nanang. Amangan no adati problema iti lapayag yo. Ayawan ti problema iti lapayag ka. Gaputawan mo ti marikrik na kanasakay. Kan sa anak mo tatulang. No kasta nga rod, nanang. Danggan nyo kumaan na imbag dagiti maibagbaga kada kayo. Ay kadang-danggak mo't anaimbag. Kas kumaita. Nangagkuan na imbag dagiti imbagam. Nangagkaw gaputa saan mo tabangking dagiti lapayag ka. Anya? Kag ti sumag. Nanang, seryoson nyo man ti ibagbagak? Saan kayo atulang? Ngam apay nga akas la diyo dangdanggan ti maibagbaga. Ha? Kasla ko may dinaminsan nga daw. Alas 9 ti imbagak. Ngam pinagbalin nyo matan nga alas 7. Anya? Apay nga ta akas dyan ni Nana Agustina. Apay ka ding. Kasla di namang nga na imbag dagiti may bagbagaking ko na. Tas taya. Kitwan mait, kasla ko may dinaminsan. At dati bagbagak, sa bali mo tinti sungsungbat na. Anya? Hay! Jak pa'y ngamin nakat katungtong. Iso jak nadlaw day takin kuhan. Ay, obserbara maadi na. Inton at dati pagsarita niyaw, paliiwag. Sa dino ti pag-obrami ta, dinaw. Di na, tata. San adino? Ah, kastaya. Wan, tata. Ito lang public market. Ah, kahit agab-abang ka kaditi pagyanam. Wan, tata. Kahit manungay ti abang yu iyay. 1,500. Ay, kunak ano 5,000? Saan, nana? Ay na, nababangot gayam. Ha? Di na sa lahat ng nababanana. Tapno tipid. Anya?
5,000 ba na sasawam si Agustina? Ay na, magibabayin ka talaga. Ay, kunak ano sweldo na ti bagbagam. Ay na, rinta na yung dagos na, ti saritaan may. Sana sweldo. Anya. Apay kami na yan, nakisawsaw ka, ti saritaan may. Di mo amo nun yung ti pagsarsaritaan may. Basta ka lang, nagsasaaw. Uray ko man, dimgag ka pa iti bagbagana. Kunak nga ron no sweldo na ti bagbagayaw. Ay na, saan pa yasimbagay dito husto na ita 5,000 ibagbagam. 5,000 lang, mataya ti sweldo na iyay. Ay, adayo mo ta. Abay, mano ka day. 22,000 ka na bulan. Ah, Iso na bainan na ita 5,000 mo. ay dakal magayam ti sweldo na day abakla. Kaya ti sumay. Iso di mo sang kay baga na ita 5,000. Gapot sa mabainan ka lang. Ay na, saan na may ibungs ti katawa? Apay ka day. Katawa dita. Sakit kasla maibusan kay ti angay. Ay na, makakatawa nga ron. Aguray ka di na. Hmm. Imbag man ta komportable ka nga katakatawa. Nga uray bungal ka. Ha? Si kamot gusto ni. Papay na nagpailang man. Pasensya ka na. Nga makaisa mga rab. Dita itsuram di na. Sa naman tabagay ko matibungal. Malawa na. Apay ka di ka ni Nana Agustina. Ay na, madamat si saritaan me, kinitata mabini. Damdamagan na ngamin, numanon ti abang ko, ket kilaat anag sa ni Nana Agustina. 5,000 kun kunanagit di. Dahita nga rod, di bagbaga. Iso ako na, birngasak sa iti 5,000. Ay, di ka gararami, di no. Ta siguradong agsakit tinakam na dayaging ka. Ay, kita ba na Agustina? Sika, ti saritaan na kiti kaaruba. Di na sayat. Kaya't nasawan, famous ak. Anya? Ay, agraraman. Famous mo ta sasawang mo. Kunayo nga ron, asyak ti saritaan dagiti kaaruba. Sika, ti saritaan da. Gapo itaramid mo. Ano ada ti manggag mo? Mabaliwan mo ti bagam. Kas lang amin, sumrag di tabay sa alapayag mo. Rumwar di tabay sa alapayag mo, ti dengdenggam. Ay na, Agustina, di ka kasta-kasta. Sa akin nung mabagaan ka, agpasugnod ka, kaslaubay. Nga orela di mo kasasaw na kiti kabalay Ay, mao. taon, anong timbaga mabinay. Kita manday ta, Agustina, di mo pa'y kaya ti mabagaan. Ngam sana mabalay na, Agustina. Gaputan mo kasta kalaga kanayaw, amagan mo may sagbak ka. Papanan nyo ka din, Nanang. Ay, ije man tirsina ni Maria Aurea. Mapan ko man kitaan no, dala ko na anak na taong. Ayun, Nanang. Tapno adat isagpaw tayo, iti pang malaman tayo. Ay, wala na kaw, tanay. Makaumamot gayam ti karne akanayon. Katuan, da kayo amin Takar niya ka na yung tinutlutuan nyo. Nitatang mo Pinagsasaruno na ngamin tinagparti ti manok na. Mabait man gayam, Nanang. Mapay ka da, Cheryl. Urayin nak man biit, mapanak mangala iti kwarta. Taigatangan nak. Tapno uray sa anak kun arumwar. Anya ka di tigatanga ka na kaw. Ikatangan nak iti diaper, Nanang. Tani, saan na mag-andag iti linabaak alampin? Malaho na nakaw. Inka nga ro dalaan ti kwartam. Tasya kung ti mapanagatang. Kamot gayang Mari Agustina. Aywan maray, umayak la kumagatang itinatang, gumkaslawan mo't lakaw. Ay sus, naladaw kan Mare. Ginulpi mo't din ni Dino jelakok amustasa. Adda ka nung amin bisita na. Ay kasda ka day, ay sayang, sana balin karnin ati gatang Mare. Adda nga ron karne je balay, iso nga umayak kumagatang itisag paukaw. Ano sa mun ati mapan ije tersena ni Mari Lucia? Ay, nasaan nun, Maray? Masaduta ko na mapaniday. Ay, nagadayaw. Ay, gaya, Maray. Ikanak man iti may siapak a sisters. Agus usar ka pa'y laang iti sisters, Mare. Kunak man no nagmenopause kan. Ay, sigamot, Maray. Sana siya ti mangusar. Ni Cheryl nga nakaw.
Nakasangpot kayo gaya man, nanang. Ururayin na kayo ni tatang. Tapay ka na. Ururayin na nga rod, no adagin natang yu anateng. Ay naawan mo tanakaw. Naibus nila ako ni Mari Aurea anateng. Ah, sayang. Jay karnilatan ati si daan tayo. Kati pagpagatang ko ngay nanang. Ay, di taman na hindi sok di tatugaw. Sukatak man ni baby. Ah, nanang? Apay ngay assisters ti ginatang yo. An-anwak ngay da itoy. Kadnoy sumatimba ka magatangag. Nanang, daya pa timbag agatangan nyo saan assisters. Kanya. Ay na, tatang. Jak maawatan mo apay akas jay ni nanang. Jak amo no tulang, wano aging tutulang. Apay ka di manahin si Rela na kao. Binilin ko, agumatang iti pampers. Ngam sisters kit din ti ginatang na. Anya? Ay, nagadayo mo dahi ta sister, iti pampers. Wa nga rod, tatang. Ay, talaga saan na mapyar, tinayaw. Talaga abang kay, nagitilapayag na. Ha? Oray, uso tinaibaga, sa bali mo ti panagdenggag na. Ay na, kasano no sa bali at tao tinagpagatang, di agad kababainan. Ay, wan at tatang nakababain at talaga. Ay, yan laki din dahi ta tao. Di na ngamin danggan ti maibagbag ha, tatang. Kanti madi, alis to asumungbat. Nga oray di na naawatan dagiti maibagbag ha. Ay na, no kuma nagrubwat tayo itay, ang mga no nakasangbat tayon, Kun nga raw. Kasla inuray tayo nagtudaw. wan nga rod. Ay na, natuduan tayo kat nga rod, gapulang iti wat-wat. Anya ngay, nalpasan. Sa bagay mo't kiti ay wala na. Apay adi na pa ni tata mabini di punsyonan. Kat kaanakan na mismo tinagpabunyag. Ay, wun nga raw. Ah. Naabot-abutan. Anya! Na, abay nga katawa ka ay. Katawa am ka din ito kaputik an abot-abutan. No talaga ka. Sukataman nga ron iti barbaraw. Kan may sa, apay akatawa am. Gapo ka dita payong deta usar mau. Ay nanana, adun tinasauyo. Kan may sa anak ko mga agkatawa. Singang tuot ngamin. Idamdamagek, apay ka di, asan ngay may ni tata mabini, japaskan. Yung adayumat ngamin ti sungbat yo. Huwan nga ron. Naabot-abutan kun kunayo kit din. Apay, naabot-abutan ka din ni tata mabini. Ah, Anya nga itanan Agustina, saan kayo makasumbat? Ay na, numaminsan nga minana, dinggan mo anaimbag, dagiti maibagbaga, sakpa asumbat kayo. Tapos saan nga adayo ti isumbat iyo kadagiti ibagbagata? malawanan din na. Pasensya ka nga ron. Awan na nyaman na nana, palagip lang dayta. Tapos saanan ang maulit pa Dinggan nyo ngamin nga umuna ti bagbagati tao, sakpay asumbat kayo. Tapno maliklikan ti wrong answers to right questions. Ay na. Umlega ka talaga kin Nana Agustina tata mambini. Apay, anya ka di man ang tinaramid na dinaw. Damdamagag no ape asan kayo anapan ije pasken. Ngam sa bali met ti bagbagana. Wan nga ron, naabot-abutan kung kunana kiti. Anya, Wan tata, kat idi nagkatawa ak. Ape akat katawaan niya. Gapu kati, tanaabot-abutan ti kapotek. Gapu kati, tapayong day ta usar mo, kuna naman ay na, talagang awan prinaw tingiwat na. Ay na, di naman ang naawatan ti dinamag mo di na. Wan siguro atata, ang mga nukunan ati kapote na ti damdamagan. Nalabit akasta ang mga no tinagdenggan na. Kit apay anabutan day takaputem na. Iso akasta ti sungbat na, di na. Ay, masarak iti day di abakla. Nudyak la nagpampanuno talaga tinibab ka. Apay ayaman ay. Kasano, nagaduki din timbagbagan na kanya. Kasla kanubat kalalayngan na tao. Ay na,
Kuyog-kuyog ang mamakiponsyon. Ngam kalpasan na. Kastaki na, hindi magbagam kinkwa na. Ay, barurudak nga raw. Ay na, idarong kundo pa'y. Ay na, Agustina. Awan ka tibain mo ah. No idarom mo, sigurado maabak ka, gapo iti kinatulang mo. Ha? Ay na, Agustina. Talaga bangkeng na kitalapayag mo. Nagsarita kami kinidinaw. Kit na istorya na ti husto, wala pasama. Damdamagan na ka na, wapay ajak na pan iti bunyag, nga manyatin sungbat mo. Ha? Wan nga raw, nabot-abutan ka na uma, ti sungbat mo. Adayaw, yay damag na, iso nagkatawa na. Saka tita, kundi darom ka. Ay na, tay kunak nga raw dahin. Danggam nga minadaimbag, nagitibagbagada. Kano saan, ang mga nuday ta, ti mangipasubukin ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Nakapalas ka din, bakit? Wen lakay. Katanya, mapantang araw dahil. Mabiit man gayam lakay. Agsukatak pa'y gayam. Anya, kunak man no, nalpas ka. Wen lakay. Ngam saan gayam ang maibagay ti aritos ko iti blouse ko. Ken ti sapatos ko iti pantalon ko. Anya, Alan urayin naklabiit. Agsukatak pa'y. malalala. Alistong nga rutag gunay dalya. Tapos saan taunay amala daw. Ay nalakay, tulungan na kun amang birok iti aritos ko Awan matan ti Paris na may sa adangling aritos ko. Ay na bakit? Damdani makauros mo na nagsuka. Mala daw tan ay ito pa pananta. Ay, saan abalin alakay? Tinapatid, makasangpot na ijay. Kababay na. Anyan dun ti kulain na ngay. Yan na makipangan, ti gagarami dyan. At dagayam gito'y may sa jewelry box ko. No aping ngamin anaisina. Nakibyangan nyo manen siguro. Ala, intang araw dun ba ka? Ay na, awan matanggi may sa adalsyos ko. Ay kinaaman ijeruar lakay. Ay na, natadadunga pa ilaan. Ate, isuot mo ba ka? Ay saan lakay? Saan ang maibagay dito'y pants ko? Awanin ti Paris na. Abangan no iso dyan ginat-ngat aso. Anya, ay mabiit lang arod. Sukatak ti pantalon ko. Tapno uray di rubber shoes ti usara. Kaya po, agsukat ka laangan iti pang balay dalya. Santan amapan iti balay da bayaw. Kababay, no datalaan ti maudi asumangpet. Apay nga bayaw, saan kayo matanapan ni Jay? Balay di na minsan. Ay na, mapan kami kuma. Nagbabawayak ba? Ay, apay mo bayaw. Kasano? Nakain-inag ni Delia nga guray. Aldawin, kasaan pa'y amalmalpas nagsukat. Anya, Wan bayaw, iso pasensya ka na. Kababain mo ta, no da kami tikaw dyan asumang pa no bilang. ay nakit uray abayaw. Awan ba't tidakis na nubila? Mupay man din ni bakit ko bayaw. Mabayag nga gunay. Kung saan na awakan na talaga ti kayat nang isuot. Ora yung suot na. Sukatan nan tumalan. No adda ti mapanunot na sa baling isuot. Ay na, nalabas mo ti kinapasunista dayjay nga asawa ti kapsat mawalma. Apay ka din, nanam. Kat no naranaak ijay sintraw. Napanmanon naggatang itibadbado kan sapatos na. Anya? Wan, alma, sakit na kaad-adaw ti ginatang na. Dilawag ko ma, ngam amangan no agbalaw manan. Ay, nagadumot dagiti bado. Ngam gatang payla agatang. Isun sa laang ti pangip-ipanan na iti kwarta ti asawa na. Nalabit akas ta Iso siguro ako na ti kabsat yaw, nga awan ti maiduldulin na akwarta na. Kat kasanumat ngamin, kasjay ti asawa na. No sa dinumat ngamin tinang sarasara ka na iti kasjay a babae
Di kagsaw iti kasta. Awanan ti maaramidan tayaw. Gaputan ni Delya siguro. Tinaituding akatakunay na itibya. Lakan, kita ang man ni Ipagdelya. Apay ka di bakit? Ay, una yun, tikas jay alangana. Ha? Apay aya? Di namot imbagay ti suot na. Naka-mini skirt. Sakat, naka-rubber shoes. Masapol aya, balik simpay mo lang may bakit. Nonya tinakita, magtalnakalatan. Ay na, pasensya kan lakay. Ngamaan niya ka no jay apurmana. Kasla ng sobraan nan sama ti kina-fashionista na. Mangang kaki din bakit? Kun di mon sang kakita ni Dilya. Ang mga numakadlaw, kitag sakit, tinakam na king ka. Ay na, anak ko. Ila pangiga. Gatangam sama iti kwarta ti asawam. Saan matatatang? Apay nga raw, atunggal makita ka. Barbaraw, dagiti kawas mo. Agrugi t-shirt, pantalon, sapatos, kas kada aritos. Ay, kasta talaga atatang. Enjoy pa'y mat itaang nga awan anak mi. Kane, no addan ton anak ko, sigurado ajak ton maasikaso ti bagi. Ay, Delia, anak ko. Nagalas akit kita yung tilangam. Ate mo pa yung tibalasang daduma. Ha? Liklikam man dagsuot kadagiti nakikiting abadbadaw. Ura mula ipakpakita, dita pusig mo. Nangisit pa yung mga raon ay kitam. Anya? Kaya suma, Delia. Iso nga agbaing ka kumamit. Di kan agsuot iti kakasta a klase ti badbadaw. Elmer lakay, aday bagakken ka. Anya dahi ti bakit? Masikuga. Ha? Agpasubakat? Wan, positive ti pregnancy test ko. Kit idinapanak nagpa-ultrasound. Confirm, masikuga ka talaga. Maragsakan ak bakit? Kamudyanan na. Anta na nakta. Wala kay. Ang kasano day to yun. Diakon maisuot dagiti paborito kabadbado. Ay na, ano usang paya bakit? Sana balik, tama isuot mo tong inton makapagpasngay ka. Sa bagay matkit di ang masapol nga agatang akmanan iti barbaro abado. Dagitay nga maternity dress lakay. Sana kayawang pa'y kwarta kita bakit? Anya? Sana balik, basip pa'y matatyan mo. Makapagdiskitarak mo siguro. Apag iso, inton dumakkel tatyan mo, bakit? Bumulodak man pa'y iti kwartayo. Pangusaram iti kwarta, Delia. Ay na, agatangak man iti badbadok tatang. Ano? Bado ba na? Untatang, kasapulak ti barbaro abadbado, gaputa masikuga. Anya? Tatang. Ay na, saan na masapula gumatang ka? Adaw nagiti tatakal, akamisitang hainduldulin ni nanang yun ita. Isunto saram. Minus gastos. Ay na, jak kayat dagiti tatang. Sabali ti panawon ita. Sabali dagiti badbado ita. Maternity dress ti kasapulak tatang. Ay la, kiti papilit mo nga ron agumatang iti maternity dress. Kaawang mo nga ron ti kwarta. Ay na, dakkelan ti anak da manong Elmar Candelia nanang. Wan nga ro danak ka. Ay na, saan pa'y anagbaliw ti ipagyo? Wan nga rod nanang. Day labagi natin into na rin na.
Kasla ko nana, abalasang pailaeng. Ay, kayat ko abagaan. Ngam amangan no agsakit tinakam na. Ni Manong ti pangibagaan yun nanang. Ay na, kanayon ko nga ibagakin ni Manong yaw. Kat ko na namat abagbagaan na ti asawa na. Ngam di na kanumot ipangag. Napurma unay ni Delia. Ngam adda tinadlaw ko nanang. Anya day ta. Kasla di na pa'y maigatangan ni Manong, kanti anak na iti usarda. Anya. Wan nanang, uray kitaan nyo Daan, dagiti usar ni Manong. Maabutan pa yung ti tsinelas na. Idinto ta ni Delia. Ado, dagiti nagngangato asandal na. Delia bakit? Mapan kami kin ni Bayaw Roger ijek kabangibang a barangay. Anya ti aramidan yung ijay lakay. Mapan kami manggad At dagay ayam, apakitigitan mi. Ay, katuan alakay. Tani, umad ado ti kasapulan ni baby. Nga ro bakit? Kan ano saan nyo pa itagbati? Tatakda kayo diti balay. Wano, mapan kayo di balay danana. Ay, saan lakay? Ijay balay ni tatang agawid kami pa ijay. Ala, andaking ka deta bakit? Wen lakay, agawid ak nga agpayso ijay ayan ni tatang ko. Tapno addamot ati katulungak ang mga awir iti anak ta. Ala, nga ro bakit? Tapno ijayan ti pagdiritswak, inton agawid kami. Ay Nadilya, agsangsangit ti anak mo. Kambisi ka dito nga agdaldalos iti kukom. Ay na, ubain nyo pa'y man ni baby tatang. Kit agsangsangit nga raw. Agsardeng to day ta. Ay natumagdal ka di dita. Taubang ti anak mo. Kaasi asangit. Hay, unay matan. Diyan kun makadaldalos iti kuko. Talaga kastanod sa ti ubeng. Apay, ipadam ngamin aya iti awan anak mo. Hay, wen nga ron tatang. Umad-ado pa yun ti magatgatang. Sa anak kon ang makagatgatang iti usar ko. Uray aritos la kumakan cutex ko. Ay na, bay ampay ngamin dagita nila. Sana bale, sa awan ti mangkikita di takukom. Isu nga uray awan ti cutix na. Napan kayo matgayam nagbalitok ijay na panay nyo lakay. Uwan bakal, naim pagngarod, tayo nayabandak. Adda ka di na alayaw. At bakal, isupay nga maila ko. Tapno dati paggatang tayo masapsapul ta nakta. Lakay. Apay ka di bakal? Mabalin ka di nga ipaaramid ta nga aritos ti balitok mo. Anya? Sigin alakay. Sa anak kon anak kagatgatang iti aritos ko, sipod adda anak ta. Tapno uray may mesa ti aritos ko, basta balito. Anyan dilya. Manulang aruda na gramo ti balitok ko. Ipaaramid mo pa ilang nga aritaws. Imbis nga ilako ta tapno nagdakwarta tayo. Ayun, anya na pang nagpampanunot na ita bakit? Amo yun nanang. Ay na, nagngato talaga ti arapaap ni Delia. Apay ka day, Alma. Nakunana ka nung arod, nga uray di da ilako ti balitok ni Manong Elmer. Ipaaramid da kanulatan nga aritos na. Anya? Wan nanang, isuan na kaungot ni Manong. Ay, talaga nga awan manak nakam day di Adelia. Nagrigrigatan ti asawa na, ipaaramid dala nga aritaws. Imbag kumaano ilako danto ti aritos. Saan ananang, tausaran na kano. Ta saan kanon anak kagatgatang iti aritos na, manipod na addaan da iti anak. Ay, talaga adi agpampanunot day di Adelia. Agkurkurang dalang arudan iti paggatang iti gatas ti anak da. Day takit din aritaws ti ireng-reng-reng na. Wan nga rod nanang, ngam saan kayo na mas daaw. Tasipod pa'y, talaga, afasyonista ni Delia.
Apay ka dito dagita puta. Wan nga raw da balayan. Apay, anya ayater aramidan dagiti naganak da. Amuda nga ado ti aglabas aluglogan dito'y kalsada. Ay na, kamangan mo na sa pa garding kamada. Di ko mainada. Amangan mat no nagkuyog da na pan ijay garden. Ay na, di lapat siya na balayan. Amok tanak ko. Di na maanusan ti mapanigarding. Ha, Nagalas ka ron ti ugalit anak ko. Naimbagtan anusan ni Ilma. rumbang laang aginanos da abalayan. Gaputa agas sawa dalaka nga raw. Abalayan, mapit lang nga. Tayabak na gitubeng. Sa kuyugan ta itan nga iyawin. Sa ay napaw, nagdudungri na. Ay na, anda ka magkaham dito balagyaw anak katugaw nila. Ha? Tatang? Kanay na, apaw, busy ka man na namang kis-kis-kis kadagita kokom. Ay natilya, yak amaw ti salita aking ka. Apay ay tatang. Ag-agsapang agong ungit kayo manan kanya. Kita mga medjarabin mo anak. Sika, nakalilinis dagiti badom nga oray adda ka dito nagtibalayo. Idinto ta dagiti anak mo, kat nagdudungrid na. Agmumutag na ba? Kasla saan da nagdildiramaw. Saka bay-bay am idang agtaray-taray idigit ti kalsada akas deti tsura na. Anya? Ay napo anak ko. Apay abinay-bay am idang agay-ayam idigit ti kalsada. It ammo nga do tilugan nga glabas. Kasanaw, no dati sa sayada mapasama katakwata. Ay napasensya kayong tatang. Jack na siputan ti irurwarda. Ay napo. Di mo masiputan. Kaputa busy ka mga asikaso iti bagay. Apay, di ka lang mabaing gaya. Kung na ito nagiti makikita ka nagiti anak mo, anadungri ka. Idinto ta nalinis mo unay ti irada. Anya? Ala, tubakder kan dita. Kiting kalahin ti butas mo. Kastamot ti gabyaw. Surutem ta asawa bijagardahin. Taing katulungan. Kaputasan nga agsasaw ti asawa. Naglablabos ka mo itan. Ala, sumurot ka ni Jagardahin. Tas siya kung ti makamu itan nakyaw. Tatang. Ay, awanin ta do asaw daya. Ingkakit din ni Jagardahin ko na. Ano samon, amarugitan dagitan nakyutiksan ako kong. Lakay, pakawanan na kumaa kadagiti adoan nagkurangak ka. Dili na bakat. Amok ang naglablabusa. Gaputa saan kalatan nga agsasao. Ngam napaisuanak kadagiti bagbaga ni tatang. Agyamarak no nakamiris ang bakat. Nagsayad mo kasta. Wala kay. Naamiris ko, asaan gayam arumbang nga ipadak ti panagbiag ko idi balasang akpay laang. Rumbang gayam nga amok nga unaan dagiti importante ang masapsapul tayo. Sakbay agatangak dagiti pagaayat kung ana materyalan abanag. Ay na, agyaman ako na bakit. Kaputan na kapag panunod ka matlahan. Isabay ko man. Tagtultuloy tayo tanga. Wala kay. Ikari. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Sapay na kumatamarik nam tinapudno panagayat ko king ka, Ayra. Ha? Nabayag mo tin nga dato na king ka. Yung jak amunod da ka di mo't panagayat mo kanya. Ay, pasensya kan Francis. Ngam awan ti panawon ko ang makisarsarita kan ka. Anya? Amumat ama kumikumak. Busy ang iti trabaho. Ngam itakit din nga oras tiyo umay mo dito'y balay. Pasensya ka kuman. Kaya't ka lang amin ang makita.
Kung naklaki din no, anytime kat mabalin ka sa rungkaran. Malaalala, no awanan tinapatag nga ibagam, pumanaw kan, tagtapay trabaho, pangaasim. Apay mo na nakastatilangan. Siguro, adda manan di kinaapa man niya. Marurudak man at talaga. Tapi nga minaya. Napan ngamin manan ni Francis itay ijay balay. Ay no, nadadaol manan ti aldaw kan pintas ko gapo ken kuana. Oo na yan. Apay namin aya, di mo kayat ni Francis. Kat nasingpot man. Saan nga iso ti ideal man ko? Anya? Asino nga ron? Secret, basta maam-am mo yung tulatan. Tall, dark, and handsome ko naman. May tall, dark, and handsome ka pang nalalaman. Babairon tumutlaan. Oy, saan akasta ni Reggie anya? Nasingpot day jay ko naktumod. Isumot lagayam addi na kayat ni Francis. Tagayam, adda pa'y sa bali nga agdatdaton ken kuana. Well, friend, isutin ako na kanyak. Reggie, kano tinagan na ka? Ni Reggie? Ha? Ang amo? No saan na kang agbidot? Ni Reggie Aminero dayta. Minero? One friend, jay Minero nga adu kwarta na ngay. Ay, isumot laang nga di na kayat ni Francis. Takayat na ti adu ti kwarta na. Balitok ko naman, anya lakit din. Ayan. Ay, etang kaunay-unay, Ira. Among dayta, Reggie, manumat na bulan nga agdadato na. Hindi nagmadlaklo na na. ha? Wano? Adda sa bali agdadaton ka. Pudno ka din? Adda ni Francis. Kunak tumat ka. Ngam awan ayat amarik nakkan kuana. Pulos nga awan tumakder adot-dot ko. Tunggal umay sumarong kar ijay balay. Ha? Diyak kayat ni Francis. Gaputa si kati kayat ko, Reggie. Ha? Anyat kayat mo sawan? Aklo na konti ayat mo. Itamat laang. Anya? Da kayon kini Reggie kunam Ira. Ay na, saan ka mat siguro at tulang? Tapno saan mo anang timbaga? Unay kan. Talaga? Ah, apay akas na ti reaksyon mo. Sigurado ka kadi nga isutay ayatam? Katuan, aklunak aya no saan kong ay ayatan. Ay na, no siyak lamay sa panagkunak. Kat nasingsingpet nga amang ni Francis ngam da di Reggie. Ah, paano mo nasabi? Ah, sa anak manamaang, tamno saan ko amadlaw. Anya, Awan tinasaya at nga ipaay na king kalay di Reggie. Pudno nga do ti kwartana. Taminero kat nga ron. Nga da palitok na. Ngam saan nga umdas na itchay ko naktomat. Ira, pasensya ka kuman. No italamanan nga imayak. Medyo busy ako namin iti trabaho. ha? Aping ibagam kanyak tikas na. Di oray pa'y saan ka nga umay, awan parikot kanyak. Anya? Tapno ibagakan ka, saan ta nga agayan ayat, tapno ibagam kanyak tikas na. Kan tapno malpasan ti amin, ibagakon kan katipudno. Ha? Anya dayta? Pangaasim, daytoy ko man ti maudi apan ang sarungkar mo kanyak. Ha? Addan ka ayan ayat ko, iso ni Reggie Aminero. Anya? Ha? Amangan no saan mo anangag. Ulita ka, Minero ni Reggie. Minero as in minor. Ha? Adayo anapin pintas ti agbalin abiyag ko, itisidong nangam itisika. Maawatam. Ay na,
Nagturad ka moten anang ibaga iti dayta kini Francis, friend? Tapno man sardengan nakmutin naumaak mutin kan kuana ka. Anya? Iparpariknak lang aruden nga awan ayat amarikriknak para kan kuana. Ngam saan matlat ta ama nga umay ijay balay. Kat iso kumaati pakakitaam iti napudno a panagayat. Anya napud no ngay bagbagamot si Carlos. Napudno Taure anyat aramidam, apa nang iparik na nga awan panagayat mo kankwana, kat saan lata ama Kan saan, anapukpukawan itinamnama. Si kakit dimat. Ay basta, naibagakon kan kuana akaayan ayat ko ni Reggie. Siguro, iti dayjay nga imbaga kat sardengan nakmatan. Ay, saan mo't anakaskas daaw, no apay ani Reggie, ti pinili na. Ha? Amutay mo't adakkel ti kwarta na dayjay alalaki. Minero, aglaklako iti balitok ko naman. Wan ana. Nga madamit nga minti nang nagkuasao ti tattao. A babaero kano day Reggie. Katwan mat, pudno dayta. Babaero at talaga dayjay. Ngabsapay la kuma, ta nagbalbaliw matan. Nangruna ita, taagayan ayat damatan, kini Aira. Sabi la kumaan ta kastana na. Awan latam mo. Ha? Nimbagpay di dyan, Francis. Saan man abalitok ti ilak nga ako na. Ngam napudno ti panagayat na. Nababayak la kuma. Siyak tagparang kin ko na. Ay lalaki, di na ya. Apay na itakalaang nga agparik na kanya, Reggie. Ay ko. Pasensya ka lang ko man eh. Medyo busy kami ngamin. Iti trabaho ni karag iti napalpalabas nga daw. Ha? Sana ba ulit? Mayak mo ito eh. No ti panagpunang kat maulbudan na, nagbidot ka. Ano kaya mo sa kan? Ada ti may sa akatrabahuam anang ibaga kanyak. Anapan kayo itibar idilaang na minsan nga aldaw. Sa ita, ibagam kanyak abisi kayo lang iti trabaho yo. Anya? Ha? Awanan ka itibain. Ada ak girlfriend mo, amadandanagan kan ka, no apay asaan ka nagparparik na. Ngamsi ka, ada kagayam anapan naghappy-happy ijay bar. Ala. Gusto ka din. Ala, agbalas ka. Tama pa ti mo. Kalaklakog lang iti balito. Igatangan ka man, iti amin na kayat mo. Itaman payasan ang simrek dayjay a babaita, friend. Sana si Marek. In sakripisyo na ti may isang aldaw. Tapno lang ang deday di boyfriend namin ero. Yung babaero mo. Ha? Nag-chat iti kanya. Agdada ka no, Jemon. Kumatgantang ka no, iti sandal na. Kasta ka di? Ni una yan ni Aira. Talaga nga inayat na lang dayjay a lalaki. Gapo iti balitok na. Anya nga ron. Kati sumat ti kayad na. Bayan dalat na Sa bagay, biyag namot dayjay Alaki din. Lipasan ta tayo ti trabaho ta. Tapno mapantamot yung aglans. Nag-take kayo kin ni Reggie di kalman. Ngam ita, kasta ti langam. Parang pasan mo ang mundo ba? Ha? Apay, ata ka di parikot mo? Nag-date kami nga agpaysua. Ngamariknak ngamin kat saanan anaragsak kanya. Anya? Ngamin, oray adda akakuyog na. Ti cellphone na latta tikit kitaan na. Sakit no adda umawag. Masapul pa'y nga umadayo kanyak. Sana sumbatan. Anya? Kat, ang mga nadaginatang nasa bali, ang babae, Ha? Anya ka din day kang ibagbagang. I mean, ang mga nakagatang manin iti babae. Kapot kwarta mo, iti pangalala na itirik na iti babae. Saan aya? Anya? Mako naman nagasat ka rin kwa na, kapot balitok. Nga malas mo, kapot babaero. Anya?
Anya? Ay, nasaya at tanasabat ka, ay rabalasan ko. Nana, Agayan ayat kayo kadipayla ang kinireji aday jay miniro. ah? Wala na. Ape ka di. Saan mo't apa nang dadaal? Naibaga ngamin ni Sandra. Anapanda ka no iminom, ije pwisto na idirabi eh. Ada ka no mo't kadwa na babae. Anya? Napintas ka no je babae. Isungarod a sinalodsudnak ni Sandra no da kayo pailaan. Ngem imbagak ajak amaw. Asa anak paimat ang nagdamagkan ka. Hello? Kawanan kay di ba si ka lalaki? Ah, nandiyan ka di man ang tipurikot mo. Tanga si man tadi ka aging didi amo nga awan amom. Ha? Kalpasan anapan ta ijay mol, kunang kanyak amapan ka ijay pagtrab-trabahwam, ngam saan matgayam. Ah, anya? Uray kasano ti aramidem amang ilimod iti aramid mo. At dalat ta makakita kan ka. Kunak lakit din no napudno ka kanya, ngam saan matgayam, babaero ka. Pangasim man tasaan mo dadahilin daw ko, Ira. No awan tinasayhaat nga ibagam. Agtrabaho ka latan. Oh, why are you too sad, babaita? Wan nga ron, nakalidliday ka unay. Kasla ada tinadagsan ang parikot mo. Wano, parikot mo ti balitok akayan-ayat mo. Balitok ko na, tahabulin, dagiti babae, kaputa adda, ti kwartana. Agbababawi akitan anang aklon idi kan kuana. Kunak lakit din no nagasat akam saan matgayam. Oh, napanunot mong dayta, ha? Dayta, ti bagbagi ti ken ka. An anuan ti minero nga ado ti balitok na, no saan kamat amakaid na amang pampanunot, no agbababae, saan aya? Husto kay ti day nga imbagam, friend. Awan kayam ti serbi ti kinaado ti kwarta, kan balitok no awan mat peace of mind. Katuan mat ngamin, awan sirbiti balitok, no agsusukot mat ti babae na. Useless ah, ang lakit din aya. No ni Francis, tinaklon mo ini. Awan ko matikasta, parikot mo ita. Pinilim tumad ngamin day ang balito. Sakit ti ulo, ti papay nakin ka. Oh, aping imay ka. Adda pay laganas mo nga umay agpakita kanya. Ah, Kalpasan tinamuak. Umay ka akas laawan anyaman na. pagawanan ako nga. Ngam saan ka ngay ayatan, Ira? Anya? Nagbigdutak iti na kunakaligan ka ngay ayatan ka unay-unay. Gaputasan mat. Nagbaliwan tirik na ken ka. Anya? Imayak, tapno umayak lang makiwin naswas ken ka. Dahito yan, ti maudi apa nagsarita ta. Ayawan. Talaga ngayong paypayson ni Reggie tinakiwin na suwas kanya. Ha? Katanya nga ita. Awanan di balitok mo, dang na. Isuntumad ngamin, tinaklon mo. Inaklon mo, kaputa adda balitok na. Ngamalas mo, kapo, tababairo man. Ay, numabalin la ko mamay subli tinapalabas. Saan nga iso tinaklon ko? Kahit mo sa uwan, makitam itan, tinagdumaan da kini Francis. Sayang. Swerte ka kumaki ni Francis no iso tinaklon mo. Ay, manirot, friend. Ang imawanin na. Naladawin ti amin. Adamutin kain ayat na. Anya,
Nakamwami ti dayta. Ay, nako. Kitnog kasardan di girlfriend na itabulan. Sayang ka ngamin. Si Kadim mo na nga inayayat na. Ngam pinilim laeng di malas ka balito. Anyay ta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya nga tano agabrod ka mait, abay. Ha? Apay apagabruden nak, Dordo. Anya tinaknakan mo, tanapanunot mo dayta. Umapalak ngamin, bakit? Anya ti apalam, Dordo. Apalak dagiti kaarubang agsangpet ti package da ngagapoy ti banlasyo tao. Anya? Isu nga agabrod ka mait, tapno patuludan na kiti package, abay. Pangalaan ta kumangay, iti pagabrod ko, lakay. May remedyo dayta, bakit? Ilakok di dua bakak. Kahit no agkurang, umutang akpay laang iti pagabrod mo. Talaga pag-abroad ni abing asawa, pare Eduardo. Wen, pare Max. Iso agatangan mo tayo dua bakak. Ha? Ay, may salaang ti kabailak agatangan, pare Eduardo. Ilakom langan iti sa bali at tao ti may sabakam, pare. Sige paray. Gatangam nga rudayn, tayo may sa bakak. Imbagla gastusan di bakit ko nga gabraw. Datang, no maka-abroad ni abay, agpatulod to kanya kiti package, kan adu a kwarta. Padawatan kayo to iti imported adilata. Sabon kan toothpaste. Ha? Di pala nakatayab di asawam. Ibagbagamaw na padawatan nak iti kakasta. Ay pangas. Ay, saan ka pangas, tatang? Pudno, ti bagbagak. No kayat yung imported a kape, padawatan kayo to. Anya? Saan lang nga kape, ti padawat ko? No di kat adapay creamer na Tsokolate, kan daddo mapay, tatang. Mamati ka. Anya lagi din, itatang. Patyan nakunak mait. Talagang agpiesta iti ado apasarabo dito lugar tayo, no maka-abroad ni bakit kao. Anya? Agpiesta? Kunam? Duardaw? Wen, tatang. Kastanto ti mapasambak dito barangay tayo. Sana ka na emote, bastad da kwarta. Ipagnam amin ang dagiti papilis mo nga abroad, bakit? Aha, adto yan ti kwartang ramatam. Nagadumot din dayta ang kwarta, lakay. Ay, katwa na. Aramatam amin da ito, tapno daras ka maka-abroad. Sige, lakay. Kaya't kumot at talaga ti maka-abroad. Ay, talaga ba't bakit? Agbalin taon analwan ti panagbiag ta, no adda ka di abroad. Sige, lakay. Agabrodak nga rudan. Talaga pag-abroad mo ni ipag-abe kasinsin Eduardo. Ay, katwan kasinsin kaila. Madaman, niya pagpagnana dagiti papilis na nga abroad. Sa dino ngay apagilyan ti papanan na kasinsin. Ay, kat, ijay Hong Kong kasinsin. At damat la kakabagyan tayo, nga ijay Hong Kong agtrabaho kasinsin. Pudno dayta kasinsin. Napintas itan ti biag dagiti kakabagyan tayo ang nag-abroad. Iso pintas tubutan, tibiyag may kinibakit ko kasinsin. Baknang kami doon. Ha? Ay, kat, ikan kanto iti tsokolate. Ken sabon mo, nagpaw ito iti package ni abay. Ay kat, agyaman ak ano kasta kasinsin. Saan laday tati padawat ko kin ka kasinsin? Padawatan kanto pa'y iti adu at toothpaste. Nagganasan no kasta kasinsin. Ay talaga nagganas kasinsin. Urayan tayo lang nga nyag flight ni abay. At nangamin ng tulong kin ko ana, tapno daras ang maka-abroad. Anya ti kahit mawan ti remain. Sabon? Bueno, toothpaste. Ha? Apay nga ikanak iti toothpaste kan sabon Eduardo. Ay kat siyempre taikan kakit nga raw, antay. Ado asabon kan toothpaste titad ko kan ka. Apaman ang maka-abroad ni abay. Ay na Eduardo, saan pa'y lang ang nakapanaw ni bakit mo? Agbilbilang kan itipiyag, asaan pa'y anapos saan? Anya laki din nanti remeng.
Dandanin ag flight ni Abe. Kat agpaw ito iti package sa naglaon iti adu amakmakan. Ha? Ay kat imported adilata ken dagduma pay Saan kaminton niya agrigat kini bakit kaw? Bakit? At nakadin good news. Kaano ka ngay flight? Nalpasan ti interview lakay. Urayan talaangan no kaano ti flight ko. Ay, ayos nga rin no kasta bakit? Agpadispidida ag nga rodain. Anya, agpadispedida kan? Kat saan pa'y asigurado no kaano ti flight ko? Okay lang. Bakit? Sigurado mo na makadanon kay Jay Hong Kong. Parche ka, hindi ka kaisuna baboy ta. Agpaskin ta dito balayin ton digat. Nagsapa ka na nagpadispedida, Par Eduardo. Nagarutin may nakipangan dito'y balayaw. Wen pare Max, advance a despedida da ito yan. Tani, sure matan na maka-abroad ni bakit kaw. Sa bagay Mala, adwen nyo timangan, taadumot ti sagana. Nagdakkel ko naman jay baboy a pinartay. Agbusog kayo kita Dadailag ti ulog, Duartaw. Nagpaskin kay di kalman, kahit saan pa asigurado no makabrod ni Abay. Anya laki din ni Tatang. Sigurado na maka-abroad ni Abay. Nalpasin ti interview na. Urayin na lang yung tiawag na tapno makatayaban. Aya, Wen, Tatang, isungag sagana kayon. anya ti saganak, Duartaw. Ay kahit makaraman kayon tun iti imported adilata kanda dumapay amakmakan niya gapu abroad. Anya, Nabanglo asabon ken toothpaste. Adan to pay pasurot na tuwalya, Tatang. ay pangas. Ay saan nakapangas, Tatang. Dakkel to akahon ti ipackage kanyak ni Abay. Ay na, palangwad da iya aputot mo, Manong. Saan pa'y lang ang nakaab-abroad ni Abi nga asawa na ibagbaganan abak ng ton? Unya raw, ading kaw. Mababay nakpay ni teraramidin na. Iwarwaras na karagit itataw dito lugar tayo bumaknangay. Babae ni ti panagabrog ni Abay. May san alawas ti napalabas, kalpasan ti panagpadispedida na, anyam aging gaita, saan pa'y anak katayab ni Abay? Unya raw, sa pinagdakilan ti gastos ni Duardaw iti panagabrog ni bakit na. Hinla ko na ti duabaka na. Kaldeng, kung nakautang pa. Uwan nga ron, Manong. Ay, pangas na iya aputot ko. Awan babay na. At nakadin good news, bakit? Wan lakay. Inton umay alawasan ti flight ko. Ay na, kung naakon kat bakit? Ay talaga maka-abroad kan. Lalay ngam tagtrabaho iti Hong Kong. Agtrabaho ka na yung bagwain. Wan lakay. Agpawit kan tao iti package. Tapasikatak man dagiti karuba. Paasig to ag karne iti sidaag. Dagitin to ag kakaima sa putahe iti taraon kaw. Anya? Ayabag taw dagiti ko kumparet. Tapagpulutan iti iti ag kakaima sa pulutan. Ibagak to kadakwada. From Hong Kong with love. Anya? Ay katuwan, bakit? Ay no, magagara naglauna yan, iti panagabrod mo. Umay ka man, di bakit? Ha? Anya ti aramidam, Duardo? Ay kat, ag-flight tamad Anya nga ang flight asasawam di ta, Duardo? Uy na, mapantay jay langit, bakit? Anya? Nag-flight mat gaya man ni ipag-Abay, kasinseng. Wen, kasinsin kayla. Intulod ko ijay airport itay parbangon. Nakatayaban na. Sana all maka-abroad, kasinseng. Sana all talaga kasinsin. Iti saan niyagbayag, at danton package ngay pawit na. Di mo nga rod liplipatan dya imbagam nga itid mo kanyak kasinseng. Anya laki din ni kasinsin. Apay ko mamalipata ngay. Ay, kuha kasinseng. Kaya't ko dyan nabang lasabon kantay imported adilatawan. Wen, kasinsin. Daanag mo na ya. Number 1 kay tilista ak amay kad iti imported adilata. Hey, pare. Addan ni abroad ni Abe. Iti saan niya agbayag? Pauitan na kaw ni iti kwartak. Kan package sa naglaon ka dagiti imported na makmakan. Very good nga Rod. Noadda ni Hong Kong ni bakit mo, Par Eduardo. Kaya't maut imported nga arak, pare Max. Ha? Ay kayat ko pare. Adaya. Sige. Te bagak to kini Abe, agumatang iti imported nga arak. Iraman nanton nga i-package. Ano? Nagkanasin pare. Ay talaga nagganas pare.
Sikan ate at asawa na iti Hong Kong. Sana all, pare Eduardo. Mabit lang pare Awagak ni bakit ko iti messenger na. Kumusta man no anyan ti kasasad na iti abroad. Anya, di mo makontak ni bakit mau? Kunam, Eduardo. Uwan nga rod tatang. Naka-offline na kanayon ti cellphone na. Ay, madanaga nagpain kan kwa na. Talo na bulan na di mo makontak ni Abay. Anya nga tan nga ti mapaspasamak ken kuan na ijay Hong Kong. Ay, tsaka mo tatang. Nakadanon nga ta ijay Hong Kong ni Abay. Eduardo. Apian ako nam day tatang. Kasanaw, kat di mo mutin makasarita ti asawam. Talo na bulan ti napalabas. Ngam saan pa nagparik na king ka? Ay, madanaga na kung tatang. Anya nga tanti mapaspasamak kin ni Abi ijay Hong Kong. Apay nakadumog ka ngay masidag kanya, kasinseng? Problema kasi sain. Anya a problema? Ay, naglabas man rin ti bulan. Ngamjak pa'y nakasarita ni Abi ijay abroad. Anya? Ay, no kasta. Awan pa'y damag mo? No nakadanon at talagan ije Hong Kong ni Abe? Intulod ko mat ijay airport. Iso asigurado ang nakadanon ni ijay Hong Kong. Ha? Madanaga na katalagaan kasi sain. Oo, singsingirindak pa yan dagiti nakautangak. Ha? Urayag nga agpaw iti kwarta. Nyam saan ba't parparit na ni Abe? Anya? Anya nga tanti aramidag kasinsain. Pangalaak nga iti pagbayad ko iti utang may. No saan niya agpaw it ni Abay? Nakitam ang naglugan iti aeroplano ni Abe, idi intulod mo iti airport? Saan antay? Pimanaw ako ni December ka ni airport. Anya? Nakitak mo't game mo nag airport ni Abay. Nag-flying kiss pa'y nga rod kanya. Anya? Abay ngay, saan ba't nagparit na ni Abay? Anya nga tanti napasamag kan kwa na. Ay, ang mga nubi sila ang ti asawam ijay Hong Kong. Iso adi nakamaawagan, Eduardo. Ay, imposible Upat abulan nasaan ang nagparit na ni Abay. Kanayon pa'y naka-offline. Ay na, Eduardo. Agsapol kan iti panggadam. Tapno mabayadam dagiti utang mo. Agsasaronaw to may mangsinger king ka. Tatang. Daytan di bagbagak idikin ka, Eduardo. Pasikat ka launay. Anya nga ita. Uri dilatal ako mga awan tinagyan na. Kit awan ti maitid mo kada kamay. Tatang. Ayan jay toothpaste ko ngay bagbagam. Kit awan mait. Tatang. Mangibabain ka, Eduardo. Nakadano na kaon iti syudad niya agsapsapol iti panggadak. Nas kanya ramidak na ito. Tanay, awanin ti pagbayad ko kadag iti utang ka. Ay, mabisinak pa yan. Ituloy ko ti magna. Mangkitak man iti pakanan. Mabisinak ka talagan. Ay, itajay. At dagayam asidag ka pakanan dito. Ditan ti panganak, tanay. Diyakon maibturan ti nakaro abisin ka. Ne. Nalawa mo't na ito apakanan Nagado ti mangmangan. Ay, mangkita ako niti sida. Ti babae servidora. Ni Abay. Anya tararamidan na dito. Abay, anya ti kahit asawon da itaw. Impagarup ko nga dagan ni Hong Kong. Pakawanin nak, Eduardo. Nabiktima ak iti illegal recruiter. Peke dagiti imat ko a dokumento. Anya? Saan lasyak tinabiktima? No di kat adu kami. Kat sapsapulan itan dagiti otoridad jay tao anang recruit kada kami. Anya? Mabainak nga gawid ijay lugar tayo lakay. Gaputa sa anak anatuloy anag-abroad. Anya? Kasanon dagiti nagastos ko iti panag-abroad mo? Lakay. Ay, sa pa yung pagbagak ka dagiti kaaruba nga kak ida iti package nga gapu iti Hong Kong. Awan ti maaramidak lakay. Iso asimbro kaklaangan dito'y pakanan. Tapno adda pagtrabaho. Kan mabaina kun nga agawid ijay lugar tayo. Ala, agawid tan bakit? Diyak kayat nga dakalaing dito'y pakanan. Ha? Kwa,
Pakawanan nakbakit. Awan ti basol mo iti napasamakin ka. Siyak tinagragot niya gabrod ka. Lakay. Basol ko da ito na napasamakin ka, abe. Ay, agsingsimpo kita ka na. Agaawid tan, at mga baruanan tan. Anya laki day. San batraw? Una na nga raw iti Ingles. Nasayat ba tanakamiris kan? Guardaw. Ti pasikat na tao. Awan to tinasayat ang mapasamag kinkwana. Nairamraman pa yung di bakit baw. Anya laki day. Malah, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay ang pakasaritaan ni Tibiyag nga intay pinaulwan. From Hong Kong with love. Dito'y drama tayo. Anya Laki Din. Insurat ni Tia Tina Minises. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay.